Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kini kilong ki khubor ba mentagasngi hadin ba umentri katnat puli puthi ka jela ulakmen rembui ulai hukum no wak no pi ne pendu ya ka gran ya kinong hikai la dakim nik phai no shiying kin sha pendu tulop la ne pendu kam no yaki na kaliang kinong hikai school SSE kila sanga kala ya umalakmen rembui da ka ba hukum ya u ba udai ban panma bhapo arpsau kenta lem kumta kinong hikai kin shim ya ka senjam ka bating bakin ashithi no kam pinsngo ubabu Aristotle Rembai. Ka sorkar jela min kasngi balang kalama ham banne da ka bating hadu uput ban pinmi hukum no walk no pi omdan jing siu ya ki bom train. Lane pinsange no shisndon ya ka jing ai grand shiki school managing committee SMC lada kinong hikai SSE kimnei phaino shalaki jongki school ban shim class ya ki khenna. Ka sorkar jelaling ba katunat puli puthi ka berngem lada kimnei shim class no ngim don nenti pat da kumwei lat na ka jing pinmi hukum no walk no pi lani ngin pinkut no ya ka jing ai grand ya ki SMC jongki tuki school ki bakhang wat apreng ki jing kerpat jong ka sorkar jela. Palat Henry Hajar ngut napdeng ki khat ar hajar sanspa sau puwe ngut kinong hikai SSE kilayat hia hasurong marjan jong ka additional secretarian kumshi benta na kajing yaki da kabaya syong kelan mungor bakhlemput persya ya kajing bamla ka sorkar ban pelan no ya ka tulop badangsa sasan benai enrollment ro ai khat ar hajar sanspa ya upapun enrollment ro ai khat ar hajar sanspa kane kapisa ka batam shut up people. Sebab yang ini selesai kena kepisah juga school grant ke Batam sana pibo pinot pelan yang ini lepai sehingga yang lapin lepai nginot tulop siu suaya kena keram ke bangnya detrai sampai saya pepak yang ketara juga siu suaya kena ketulop ke bangnya detrai sampai saya pepak yang kata kebelang sak bapi pingsan. Kani kalau ka message ke bangi nak kalian jong ikinon kaya sisi ngipa siya ka government piye menjorlang ulak men remboy lasay uday ban panda pepa menjor nada umpan ma pepa kadai ka cipin bojo ka sorkar jelayangi bangin laya ka mass resignation paro kara hajar sanspa sau puway gut kinoy kaya sisi ay baka elementary education na po state metalya kan collapse sendon menjori kita kuplay sipon kuplay siyajarmu. Hoi to hakabai dei bat ka statement mo kabalami na education minister bodon bodom jungi isar la kemen bui ba ai kajing maham yangi kino hikai SSE baladangim call off ya kanek agitation bat lei pai shalaki school nakaliang jong ka government kan ot lane khati ya ka tulop jongi ka baar yong ba la kilap kanu kino ki school ki khang lani kimshim action yi kitu kino hikai ke bawan saka protest nakaliang jong ka government kan withdraw ya kani ka scheme SSA na gitu ki school tingi na kalian jongi ngila hadin mengiyo iya ka to ka statement ngila penlong ya ka meeting ka bakirki hakadi kejaka bada ka wei ka sur ngila shim ya karai ba ngidawa ba education minister uday ban panma mardor lasai uday ban panma mardor lasai hakabai dei barkani ka statement ka bana kalian jongu penmi banada umla banle kumta kadai ka jingpen bor jong ka sorkar jela yangi baro khat ar hajar sanspa sau puwei ngut kino hikai SSE bangin le ya ka mass resignation kat kum ka jing skutu ka jonga ka jungpi baladangi le ya ka ka mass resignation ka elementary education system hapo ka jela Meghalaya jongi kan collapse balada kalong kumta ka jing bakli kadai jong ka state government tingkli ka jong pi mo ba kadai ka 90:10 funding pattern nga syukwa ban pensaya education minister kabon ka ba ikren meni isyukren tang hasun claim ki fax pi kan ni 90:10 kadai ka funding share ka sharing pattern ka ba
for the whole project lani the whole proposal 90:10 as far as salary matter is concerned mo as far as salary matter is concerned nakaliang jong ka central government kan ajing irap ingi khatsan hajar kan ajing irap khatsan hajar ki lower primary but arpeu hajar ki upper primary kata kadai ya kadai ka financial year ke baladep financial year 2021-22 but ya kata ke baduna mo HLP kaduna sa 1,000 saupu hayupi pat kaduna sa 1,000 spa kandai bolai kadai ka responsibility jong ka state boren ka ban pinbiang ya kadai ka pisa ke baduna pembangong menne nakaliang jong ka state government ka syubat sa beyaita ipisa sispa 1,000 crore bi kanai ka sispa 1,000 crore kadai ka pisa ke ba kabadai ka capping norms kabadai ka state government kadai ban pendap naka state budget henry claim ai kat bawan kepisah na central government susu bai tang ya kata but ai tang ya ka 10% nak kata kadang ye kendo jenge hadukat ni mo tinalon nang ta uang ba ka nakaliang jong ka central government kampat pelai ya kata kepisah mo namentakan ni ka current financial year kacingkeli ka bangi ngibo yo education minister balai ba umnot bo jingkeli ya Chief Minister Badon Brom jengi Isar Konrad ki sangma ibabat ya ka tenat finance department ba balai ba ki batsa ya kani ka balance amount ka ba 1,000 crore ka badai na mentaban penen kam ba siu ya ko tulop jengi jong benai February and March hado mentah hapo finance department balai ba ki claim pelai support education department dara concern sisha ya kejingi jengi kino hikai kelisi sar rembui ba balai paka finance department ka claim pelai ya kani ka pisah